Hai katalgaba bidan sakanti ko rumsaksa angni AP viewers AP friends ne simang namthok ma ya somayo de ne simang na mangsa khobol ko anga gisakratna gata namna kinga na simang angko na main support ka biya ha takchak biya ha video rang ko bijit kha ha yan mesam sakanti kon mathela nigaman ya somayo na simang ko mathelan ga mamungba na simang first khani gri na simangi APO Facebook khalokni khamko khaniyo simang ba sangsa sok ponggen ya sumaya nga mangsa giskrat na kata namna kaya anga angni ya Facebook page so anga content monetization tools ko manaha aro setup pa kha ha nigam mija na simang na video thariya tachim nigaman ya sumaya angni struggle khani ko na simang na giskrat na kata namna kinga nigaman anga kacham video rang ko music background ni muna reels rang upload kha ga barang ko nga botni delete kha ha aro Instagram ni logo dongga barang ko delete kha thokchok aro Instagram mo music video ni muna music background ni muna video tharik barang ko reels upload kha ga barang ko delete kha thokchok dege muna photo rang ba music ni muna upload kha ga barang ko delete kha thokchok dagani aselsa dao anga ya Facebook ko kham khaniyo ya page dong jasam diba profile ko convert kha ha professional dashboard mood on khani khai sanga yako kham khainga nigna simang chunga ponggen simaba angko nakapa dauna anthango dalgapa ni ba kan chengan diba nakapa stage na content monetization tools ko setup kana area tools ko simang ni support kain si anga man phana gata man ha yarang na sima sakanti kon mathel na simang ba nakaba content monetization tools ko mana gata skins modi na simang ba ni YT AP viewers AP friends rang ba music background ni muna reels upload ka ga barang ko aro photo upload ka ga barang ko delete kha emangna ni simang makhang thang ko misoke aro original content ko na simang upload ka na gata jothon ka bayo den simang harake content monetization tools ko mana gata hamgen anga ban dakani chisa gpanang ni video rang ko ni mangna ya Facebook ko kham khana struggle kha ha ni gam struggle khane chi ya ya somayo content monetization tools ko setup khana aro tools ko enable ongatna mana ha na nokko bai sol ko mathela na simang sakan ti ko ba mathela na simang ba wandaki kham khana gata mangen ya Facebook ko nigaman anga panggapa namgapa link rang ko manchagen chungba ade tare thangdu bainga ha alning rang maling rang ko matning ha nigaman simang ba yalni rang ko matni ya Facebook page so aba Facebook ko khama chalaina scan chmode simang dakna gata matkina ya video ko de machotna ta nam kinga nigaman ya video na simang like share aro support kang ko bo tela bye bye